because izinto zenzekayo ngexesha izinto esizibonayo eBhayibhelini ukuthi abantwana bazojika bangabahloniphi abazali ukuthi abantu bazobhiliva kwabefundisi. But now because we understand one thing ukuthi uyasindisa uyabuyelela kabhuti wami enkosini uyakwazi uwa una 8 years but ubuyele kuThixo ubuyele sele kungathi kubuyeleke but ubuyele ukuthi umkhonze ngenyaniso ubuyele kuYesu Kristu kuyabuyeleka abantwana basekhaya noma ingathi kwenzeka athi ubhuti athi kwasi bizojika izinto akhanti ngazujika akhanti ngazulunga kuzolunga nangokuba ngathi bakujonga ingathi ayikho lento ikholelwayo kubuza into yokubana uyithathaphi lento ikholelwayo khona ivesi sasike sayivula nosisipam sathi asihambi ngokubona but sihamba ngokukholwa. Hallelujah. Asidingi ukubona because they understand into esiyenzelweyo. Hallelujah. They understand into esiyabona athi uthatha uDavid xa ebhala noma ndihambe mfuleni wethunzi lokufa andikho yinabubi. Hallelujah. Because they understand into yokubana noma ndingatyudisa ngoku uThixo uhamba nami ithi iBhayibhile ndizohamba nani akathanga kuzoba lula but uthi ndizohamba nani. Hallelujah. Sizohamba naye. Ngihle nje igama likaYesu Kristu.